Dogodi se da u određenom delu života deca počnu da mrze svoje roditelje, da ih preziru iz dna duše i sve što žele je da stvore živote suprotne njihovim i da ne upadnu u zamke u koje su oni upali. Međutim, desi im se upravo ono što i njihovim roditeljima. Razvedu se i njihova deca, kao i oni, ostanu bez skladnih porodica. U međuvremenu izgube posao, zalutaju, razočaraju se u ljubav, državu, prijateljstva i sve one gubitničke priče koje su najviše mrzeli zakucaju i na njihova vrata. Kada su ulazili u život, pričali su o njemu, kakav treba da bude, znali su napred sve o njemu. A sada, kada su duboko zagazili, kada su vidjeli da život nije ono što se o njemu priča i misli, već ono što se desi i spletom okolnosti namesti, polako počinju da razumeju svet, a i poraze svojih roditelja. Pod stare dane se nekako mire, imaju više razumevanja, pažnje, jer shvataju šta znači raditi 30 godina, trpeti šefove, sve ono što se servira, a mora da se proguta. Odjednom počinju da ih cene više nego ikad, da im se dive kako su u relativno normalnom stanju dočekali starost. I zahvalni su im na svemu onome što su dobili od njih. Mladi olako osuđuju jer ne znaju šta ih sve čeka. Misle da će uvek ostati u 20. Život ne mere po onome što su stvorili, već po onome što su dobili. A to neće trajati večno, niti osjećaji koji ih trenutno nose. Naprotiv, najčešće je sve suprotno od očekivanog.